Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulullah. Addel emanete ve bellagar risalete ve nesahal ummeh. Alamды жараткан Аллах Таала мактуу olur. Пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир туугандарым, ыйык жума күнүңөр берекелүү болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде өзүнүн улуу сахабалар менен отуруп мындай деди: "Ала унаббикум би ширарикум?" Qalu bala in shi'ta ya Rasulullah. Силерге араңарда эң жамандарыңарды айтайынбы dedi. Сахабалар: Аллахтын элчиси, эгер кааласаңыз, биздин арабызда жамандар ким экенин айтың dedi. Qala inna shirarikum allazi yanzilu wahda wa yajlidu abda wa yamna rifda. Силердин араңарда эң жаманы көбүнчө элге кошула албай, жалгыз жүрүп, бой көтөрүп, колундагы кызматкерин чапкылап, бирөөгө жардам бербеген. Эл менен алака кыла албаган, колу кошуна менен мамиле кыла албаган, элден бөлүнүп калган, жалгыз бой көтөргөн жана колунда кызматкерге кол көтөргөн, бирөө муктаж болсо жардам бербеген. Afala unabbikum bi sharri min zalik? Mundan da jamanrağыңарды айтайынбы dedi. Bala in shi'ta ya Rasulullah. Eğer kalasanız mundan da jaman kim dedi? Qala men yubghidun nas ve yubghiduna. Adamlardı jaman köröt, adamlar anı jaman köröt. Qala afala unabbikum bi sharri min zalik? Andan da jamanraq adamды айтайынбы dedi. Qalu bala in shi'ta ya Rasulullah. Allah'ın elçisi, eğer kalasanız mundan jamanını aytın dedi. Qala اَلَّذ۪ينَ لَا يُقِيلُونَ عُسْرَةً. Birödün katasını keçirmeydi. وَلَا يَقْبَلُونَ مَعْذِرَةً. Birödün keçirim sırağanını da kabul almaydı. وَلَا يَغْفِرُونَ ذَنْبًا. Birödün günösün katasını da keçirip ötüvermeydi. قَالَ اَفَلَا اُنَبِّكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكَ. Andan da jamanraq aytayınbı adamның kim eken? Andan da jamanraq adam kim eken aytayınbı? Qalu bala ya Rasulullah. Allah'ın elçisi aytın dedi. Qala men la yurja hayrah ve la yu'manu sharrah. Eң jaman adam barынан jamanı. Жақшылығын eç kaçan ümit kılbaysın, jamandığından kutuluğu da oylabaysın da. Жақшылығын eç ümit kılbaysın, anın jamandığından kutuluğu da öte kıyın. Jaratkan Allah Teala Yunus suresinin 44. ayetinde mınday deydi: İnna Allah la yazlimun nase şey'a. Elbette Allah eç bir bendege zulüm kılbaydı. Velakinnen nas anfusahum yazlimun. Biroq insanlar özüne özü zulüm kıladı. Allah bendelerine bir kıpınca da zulüm kılbaydı. Bende özüne zulüm kıladı. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, ötkön sabaklarımız, İslahu zatül beyin, özerani oңдоо, birbirimizi keçirүү, mamileni oңдош, karım katnaşlı bekemdeş degen temaydı. Allah Teala wa'tasimu bi hablillahi jami'an ve la teferraku. Allah'ın dininde bir boğula ve la teferraku bölünmögüle deydi. Asma binti Yazid degen ulu sahaba anna Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aytdı deydi. Ala ukhbirukum bi shirarikum? Qalu bala. Köngül burgula. Sizlerin jamanыңарды aytayınbı dedi Peygamber. Aytın dedi. El-meşşa'une bin nemime. Eң jaman adam uşak tarqatıp жүрgön adam. El-mufsidune beynel ahibbe. Uşak tarqatıp eki jakşı жүрgön dostu, eki birbirini jakşı görgön adamdın arasını bölgöndür. El-baguna lil-birray el-anate. Taza adamdardın kemçiligini aڭdыған. Aڭdығаны amandık, aڭdығанın jamanlık degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamların en jamanı
Adamların arası uşak ayını tarqatıp, eki жақşı görgön dostun, je ayal menen küyösün, je eki kesiteştin arasın buzup, jana жақşı adamdardın bir gana kemçiligin аңдып жүрgönдөр eң жаман adamдар. Урматтуу мусулман bir туган. Ушундай бузуку залымдарга мындай де. Тазаккар каулуллах азза ва жал. Ey zalim, ey buzuku. Birödün akın jegen, birödün hukukun tepsegen, buzuku kulağına kulaksırga olsun. Allah mınday deydi. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la tahsebennallaha gafilen amma ya'meluz zalimun. İnnemâ yuakhiruhum liyevmin teşhasu fihil absar. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zalimdardın kılıp jatkan kılık jorugudan Allah Taala habarsız dep oylabosundar. Zalimdardın kılıp jatkan kılık jorugudan Allah beyhabar dep oylabosун. Bolgonu Allah alardı kıyamatta korkunuştan közleri katıp kala turgan күнгөчө keçiktirip koyot. Allah alardı kıyamatta korkunuştan közleri alayıp katıp kalgan kıyamatga çegana keçiktiret. Allah her bir zalimdin jana mazlumdun ahvalını bilүүчү zat. Kebler şunu Allah görüp turbay beken, Allah bilbey beken deysinbi deydi. Ey Muhammed aytkın zalimdarga Allah alardı korkunuştan közleri kata turgan kıyamatga gana keçiktirip koyot. O zalim, menin kılgan kılık jorugumdu biröv bilbedi desen, bendenen jaşırsan, Allah Kur'an'da aytat. Ahsahullah fenasuh. Allah eseptep koydu. Senin kılık jorugunu yazıp koydu. Ve nasuh, birok tileke karşı al zalim unutup koydu. Kılgan kılık jorugun, jamandığın bende unutkan menin Allah Taala unutpaydı. Zalimga dagı bir eskertirdi. Allah Taala kerimeti Kur'an-ı Kerim'inde Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih ve yekuluna la ya veyletena ma li hadzal kitab la yugadir saghiratan ve la kebiratan illa ahsah ve vecedu ma amilu hadiran ve la yadlimu rabbuka ahada. Sadakallahul azim. Sen anın kılmışkerlerdin andağı yazılgan işlerini kılgan kılık jorun fataral mujrimine kılmışkerler kıyamatta özlerinin jasıgan kılık jorugun okudan korkup kalat. Korkup kıyamatta delosunu aludan korkut. Ki mınday deydi. Mali hazal kitap. Bu kanday kitap kıyamatta koluna berile turan kitap. La yugadir sagiratan ve la kebiratan. Ya veyletine. Emi öldük. Bu ne degen kitap? Çoğun maydanı kaltırmasdan bardığın tak tak yazıp koyuptur. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Her bir bende kılgan amalın özünün aslında tavat. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا. Rabbin hiç kimge zulüm kılbaydı. Kıyamatta jasagan amaldarın tak kiçikne gibi çoğun bu bardığı yazılgan. Zalimga mınday degin. Ve mazlumga da hukuk tepselgen zalimga aytkın. Bul dünya amal kıla turgan. Dünya darul mamar vel amel. Bu dünya amal kıla turgan. Al-yevme bugün amal kılış gerek. Erten Allah'ın aslına varganda esep beresin amal yok. Ahiret bolsa kılgan kılık joruna je sıylığın je cazasını ala turgan gün. Urmatlı musulman bir tugan. Men bugün toktoloyun degen tema koomçulukka bir oy jügürsöňiz, köz jügürsöňiz her bir bendele ekinci bendege bir düşman siyaktı. Birige biri kör albastık, kızganuu, jek körүү. Her biri ekincisinin düşmanı siyaktı. Murdagıda meğer akıbet degen ketken. Uludu urmat kılуу, kiçiğini zat kılуу, bul agam ele, bul ejem ele, bul taykem ele, bul koştam ele, bul ustazım ele. Yok, Allah Taala'nın rahmatı jetken bendelerde yok. Allah'ın rahmatından alыс kalgan bendelerde mınday eme kalgan yok. Emne üçün? Bisebebil ifsadil fasidin buzuklardın buzukuluğundan sebebiden. Uşakçılardın,
Gıybatçılardın sebebiden. Oşoндуктан урматтуу musulman bir tuğanım, siz namazga kelgen menin bir tuğandarım, sizler ötken temabızda oңолгон bolbogula, oңдоочу болгула. Жақшы болбогула, жақшылыкка чакыруучу болгула. Жақшы болуп чектелбестен жақшылыкка чакырган болгула. Мен оңолдум эле дебестен башкаларды оңдогонго чакыргыла. Кимди оңдойбуз? Бүгүн кээде адамдар эри катынды ажыраткандар экен болот да. Сен аны жараштыр. Ата менен баланын арасын оңдо. Ага менен ининин, ага менен карындаштын, дос менен достун, кээде шериктеш эки адам, компаньон. Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган, жетекчи менен кол астындагы кызмат кылган адам арасын оңдоого аракет кыл. Эмне үчүн? Биздин коомубуз бир дене сыяктуу болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам имандууларды биримдигинде сыпаттап мындай дейт: "Масалул муъминина фи таваддухим ва тарахумихим ва таатуфихим мислил жасад, иза иштака минху удвун тадa'alahu sairul jasad bis-sahri wal humma." Ümmetin, musulmandardın birimdigi bir dene siyaktı. Bir denenin bir jeri zaka jese, zırkırayt, tınçık etip bütkül dene. Tişin orsa bir yer tiş sezip kalbaydı da. Uykun kaçat, tap çıkat. Butuna bir tiken kirse bir butkana sezip kalbaydı. Musulmandardı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dene siyaktı deydi. Sa'd-ı Şirazi degen Farslardan bir şair ötkün. Bul hadisti mınday dep ırmenen kotarıp dur. Adam balası denesi şireşken bek jasatıp topraktan keltir deyip, eğer oşol deneden bir jeri zaka jese, zırkırayt, tınçık etip bütkül dene. Biröөгө bir jamandık ketse, eğer birimdikte oşondoy bolobу? Sa'd-ı Şirazi'nin keçe dagı bir ırını okup kaldım, bul Fars dilinde. Ey hoca, çiro darin dünya beyhabari. Ey hoca degen, ey jigit, ey aksakal, ey moldo. Çaro darin dünya beyhabari. Bul dünyadan emne habarın yok, emne kabilettesin. Dünyaga emnege keldik, emnege yaşap jatkanыңdan habarın yok. Şabi ruzan dar talabi serizari. Keçeyi gündüz malı dünya altın gümüş deysin. Akça deysin, dolar deysin, euro deysin. Sermayayı tu darin dünya yak kafanas. Bul dünyadaki senin alıp gele turgan nersen bir gana kepinin var. Kepinden başka ketme deysin. On hem dergumanas kibari yonabari. O şu kepin da gümöndü. Oralasın mı ce oralbayısın mı? O şu kepin buyurma bul da tak emez. Ey adam balası, yaşağında emne üçün kabul ettesin. Keçeyi gündüz dünya deysin. Bul dünyadan apkete turgan senin bir kepinin var. Bir oşol kepin da gümöndü. Ağa oralasın mı ce oralbayısın mı? Apketesin mi ce apketbeysin mi? Hurmatlı musulman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köngül bur. La yahillu li muslimin en yahcura akha fawqa salas. Bir musulmanga adal emes deydi. Adal emes degen aram degen söz. Arak içken siyaktı. Zina kılgan siyaktı. Musulmanga bir nesi aram eken. En yahcura akha fawqa salas. Bir musulman bir tuğandan 3 günden artık tarınusu. 3 günden artık cüzü görüsü. 3 günden artık söyleşmeyi arazdap ketüsü 3 gün geçe bolat eken. 3 gün geçe bendenin jürögü balkim kapa olasın, kaygırasın. Dinimize iltemiz li ahika 70 uzran. Bir musulmanın sağa adaşıp koysa, tuğra emes mamile kıp koysa, kelgin dağın oşoğa 70 üzür sebep esepte deydi, izde deydi. Balkim ben düşünmeye kaldım. Balkim 70 de üzür tapmaya kalgandan keyin balki mendek hata oldu şekilde özüňe hatany koygun deydi. Hurmatly musulman bir toğanım. Musulmanga deydi, musulman 3 günden artık arazdaşıusu aram deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeltaqiyan, iki musulman jolgat. Faya'ridu hâzâ ve ya'ridu hâzâ. Bunusu kelgende bir ýakty karap ketet, anısı başka jak karap ketet. Ve hayruhuma, iki uruşkandan arasında en jakşысы Allazi yebda'u bis-selam. Assalamu aleyküm de başlagan en jakşысы. Eki musulman kelip eki jak karap ketse. Körüşpese, oşonun kimisi jakşı eken? Birinci salam aytkan assalamu aleyküm de. Hurmatly musulman bir tuğan. Ustazdardın biri aytat.
Men özüm uşuğa güve oldum deydi. Köngül bur. Bir tuğan ağa menen karındaş 33 yıl tarınıp жүрüptür. Bir tuğan ağası karındaşından arzuvagan bir nerse menen 33 yıl tarınıp жүрüptür. Kança? Elestet. Bir kursaktan, bir jatından törülgön. Bir emçekten süt emgen. Bir ata enenin tarbiyasını algan. Bir uyada tarbiya körgön. 33 yıl süyleşpeyt. Körüşpeyt. Baldar çoğuyot. Kelin alat. Kız beret. Nevreli orat. 40 yaşında tarınıp aksakal. 73 yaşında ustaz gelip, "Ey Allah Teala'nın astaq bargan deyim, ne deysin? Senin bir tuğanın bolat. Silerdi tarbiya kılıp ötüp ketken, atandın, enengdin canına bara turgan günün geldi ahiretke. Barsan, silerdi tarbiya kılgan eneng, atang. Ne üçün men kaltırgan kızıma sen törküm bolup köngül burvadın? Ne üçün jeğenderine çıkpadın dep, ata eneng ruhunu razı kılbaysın mı deydi. 73 yaşka kirgen aksakaldı, ustaz gelip, karındaşlar men jaraştırat. Makul kelsin deydi. Kız aytat, yok. Men ağamdın uyun emez, ağam meniki gelsin. Ağamdı özüge tatıktуу kılıp kütüp alayın deydi. Жылқы soyot. Çoğun bir toy kılgan siyaktı. Jeğenderi, nevelerin men. Ustaz aytat, kütüp atabız deydi. 73'ke kirgen, törüden görü jakın bolup kalan aksakal, darvazadan kirgen kezde. Janagı karındaş da emi. 65-66'ga kirip kalan. İylap, çurkap gelip, ağasının butuna jığılıp, öpkülep, iylap, atamdın jıtı sende. Atamdın orada ata eleң. Keyin deydi, ustaz aytadi, eköөнü jaraştırdın deydi. 33 yıl tarınıp жүрgön. Nevrelerin jeğenderin körgön emez. Tayke özünün jeğenderi menen süyleşken emez. 33 yıldan keyin ustaz aytadi, emneden tarındınız uşunça dedi deydi. Emne sebep boldu ekөөңөрдүn arаңарды üzgön dese? Esimde jok dep aytat deydi. Arzubagan nerse da. Men çındığını aytkanda esimde de jok dep aytat deydi. Men mana karıp kaldım, es tutumda jok. Çındığında emne olgonu esimde jok dep aytat deydi. Urmatlı musulman bir tuğan. Emi sen de elestetkin. Men jana bekerge aytkan jok. Bul dünyadan alып kete turgan bir kepinin bolsa, al kepin de gümen bolsa, köptörgө kepin buyurgan jok. Emi elestetçi. Özüңdün bir tuğandan tarınışın gerek mi? Kebirler var, kıyın bolup cumaga kelip oturat, birok bir tuğanı menen arazlaşıp жүрөт. Je kaynata kaynesi menen süyleşpey жүрөt. Je özünün koşnası menen arazlaşıp жүрөt. Kelgile kaçangaça bu? Bul dünya kimden kalmadı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Amr ibn As degen sahaba peygamberden rivayet kılat. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem afdalu sadaka islahu zatil beyn. Azır men aytsam da silerge. Bu meçitin жылуулугуна sadaka kılıp ketkile desem, meçitke jardan berүү sooп deysiңер, ha? Koldan kelgen jardan beret. Birok Peygamber aytat, sadakalardın en afzeli, en jakşısı deydi. İslahu zatil beyn, eki uruşkan adamdı jaraştırıp koyuu deydi. Meçitke berip, men tıyın suragan jokmун. Meçitke bergen tıyınыңdan, jetim jesirge bergen tıyınыңdan körө, eki dosuңdu, eki koşnaңды, eki kudagıydı jaraştırıp koyuu sadakadan jakşırak deydi. Anas ibn Malik degen peygamberge 10 yıl kızmat kılgan sahaba aytat, Anne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem li Ebu Ayyub. Peygamber anın üyünde Madinaga köçüp gelgende Ebu Ayyub il Ansar'ın üyüde yaşadılar. Ebu Ayyub il Ansar'ı degen sahabaga peygamber bunday deydi. Ala adullik ala ticara. Ebu Ayyub sağa en jakşı sovda üreteyim mi deydi. En jakşı biznes üreteyim mi deydi. Hiç ziyan tapmay turgan biznes üreteyim mi deydi. Kale bela ya Resulallah. Allah'ın elçisini üretin deydi. Hiç bankrot bolboy turgan ticaret sovda. Munday dedi, sil beynen nas iza tafasadu. Adamlar buzulup ketken kezde alardın arasını oңdu. Ve qarrib beynihim iza tabaadu.
biriden alыстап кеткен адамдарды bir-birine жақындаткан бул эч соо түгөнбөгөн Аллах Тааланын астында Аллах сүйгөн соодаlardan болот dedi. Елестет, урматтуу мусулман бир тууган. Мен ойлойм, бүгүн жумага келген инсандар ойлонуп, мен иншалла келерки жумага чейин паланчы менен паланчыны жараштырып коем. Экөөнүн арасын оңдоп коем деп ниет кылышып ататтар иншалла. Абу Айюб ал-Ансарыга пайгамбар айтат: "Кала ли я Расулаллах, я Абу Айюб." Пайгамбар Абу Айюбка айтып атат. Сен өзүңдү Абу Айюбтун ордуна кой, пайгамбар айтат. Сен атыңды айтып аткандай кабыл ал. Я Абу Айюб, ала адуллак ала садакан юхиббуллаху ва расулух. Аллах жана пайгамбар сүйө турган эң жакшы садаканы айтайынбы дейт. Аллага жана пайгамбарга жагымдуу эң садака таслих байнан нас иза табагаду ва тафасаду. Адамдар bir-birин жек көрүп калган кезде, bir-бири менен алакасы бузулганда, аларды оңдоп bir-биrini жараштырып койгон дейт. Бу Аллага жана пайгамбарга эң сүйүктүү садака дейт. Бирок тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн колуңардагы уюлдук телефондорго кирсең, %90% бузукулук, ушакчылык. Аныктабаган, тактабаган бир нерсени жазмай, башка кылмай. Кээ-бир маселени айтып коеюн да, кулагыңызга кулак сырга болсун. Үйүңдө тоок баксаң, тоок бир жумуртка тууган кезде 5 айылга кыйкырат. Ку-ку-ку-ку мен туудум дейт да. Кыйраткансып. Бирок бүгүн Россиядан жакшы асыл тукум уяп келип атасыңар. Бир сааганда 40 литр сүт берет, үн чыкпай берет. Кылган кичинекей ишиңди чыгып соцсеттерде мактана бербе да, мен антип койдум, үнтүп койдум деп. Адамдар кылган ишиң калыс Аллахнын ыраазылыгы үчүнбү? Аллах билсе болду да. Анан тоок окшоп 10 сомдук бир тукумду тууп алып кыйкыра бересиң бес Кыргызстанга. Кыйраткансың. Сенин жасаган ишиңди, сенин 40 жылдык ишиңди бир күндө жасап койгондор бар, үн чыкпай эле. Соцсетке киргин, кайра эле бирдемени эле жазып эле. Кылган ишиңди Аллах Таала үчүн болсо, Аллах билсе болду. Соопту кыласың дагы, илгерки биз сайыздын убагында кичинекей кезде тешик сетке бар эле. Ошо тешик сеткеге салып аласың. Ал соон кайга барат, ахиретке жетеби? Баштыгыңда мындай сооп тура турган болсун да. Эл көрсүн, кожо көрсүнбү? Кудайыма шүгүр, кылган ишиңди Аллах үчүн кылган болсоң, Аллах билсин. Бирөөгө айтыштын, жарыя кылыштын, аягынан сүрөткө тартып, биягынан сүрөткө тартып, соцсетке коюш шарт бекен эми. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн жумадан чыкканда биздин ураныбыз Шуайб пайгамбардын ураны болсун. Шуайб пайгамбар кереметтүү Куранда айтат: "Ин уриду илля лислах." Мен хутба кылуудан, же бирөөнүн арасы чуркап, эки адамды жарашуудан максатым ин урид илля лислах. Адамдардын оңолуусун каалаймын. Адамдарды оңолушун каалаймын. Жараштырууну каалаймын. Мастатату, кудретим колумдан келгенче, күчүм жеткенче. Ар бирибиз колуңдан келгенче не кыласың? Оңдоого аракет кыласың. Ва ма тавфиқ илля биллах. Ийгилик Алладан. Эгер жараштыра алсаң, ийгилик кимден? Алладан, сенен эмес. Сен аракет кылдың. Чыныгы экөөнү жараштырган, оңдогон ким? Аллах. Алейхи таваккалту, Аллага тоокел кылам. Кимге таянам? Удостоверениеге эмес, дубинкаң эмес, отурган креслоң эмес. Неге экен? Аллага таянасың. Ва илейху ниб, Аллага жалбарам. Аллахым, ушу менин ишимде өзүңө ийгилик бергин. Калыс сенин ыраазылыгың үчүн. Бирдеме жазсаңар да соцсетке. Бир адамдарды оңдой турган, ынтымакка чакыра турган, улут улутка бөлбөгөн, урууларга бөлбөгөн, региондорго бөлбөгөн жакшы бир нерселер жазгылачы. Ураныбыз не экен? Худ сүрөсүнүн 88 аяты: "Ин уриду илля лислах." Менин бир гана максатым элимдин, жеримдин оңолуусун каалаймын. Мастатату, колумдан келгенче. Ва ма тавфиқ илля биллах. Мага ийгилик берүүчү бир гана Аллах. Алейхи таваккалту ва илейху ниб. Аллага гана тобокел кылам. Андан гана жардам сураймын. Урматтуу мусулман бир тууган, жашоодо бир таразаң болсун. Эл менен, кошуна менен, достор менен мамиле кылганда сенин бир
таразың болсын. Ал таразы, урматтуу мусулман бир тууган, өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө да жакшы көр. Өзүңө каалабаган нерсени башкага да каалаба. Абдулла ибн Амир радияллаху анху, Амир ибн Астын баласы Абдулла айтат, Аллах разы болсын. Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен пайгамбардан ушул нерсени уктум дейт. Эмнени угуптур? Фаман ахабба ан юзахзи анин нар, ким дозоктон алыс болууну кааласа. Баарыбыздын максатыбыз ошо да. Аллахым бейишин насип кылса дейбиз, дозоктон алыс. Фаман ара ан юзахзи анин нар, ким дозоктон алыс болууну кааласа, ва юдхилал жанната, бейишке кирүүнү кааласа. Фалтати манияту, андай адам өлүм келген кезде ушундай акыбалда болсун дейт. Дозоктон алыс болуп, бейишке кирүүнү каалаган адам ага жан алуучу периште келген кезде, жан берер кезинде ушундай жан берсин. Ва хуа ю'мину биллах, Аллах Тааланын барлыгына билги иман келтирген халатта. Вал яумил ахир, ахирет күнүнө ишенген, башкача айтканда иман менен өтсүн. Ошондой эле бир иман эле жетише экен, жок. Пайгамбар айтат: "Валияти лан-нас аллази юхиббу ила ан ю'та илейхи", өзүгө жакшы каалаган, жакшы көргөн нерсени башка бенделерге жакшы көрүп өтсүн дейт. Ошондо не экен? Жүрөктүн тазалыгы. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган сахих хадис. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала кереметтүү Куранда Али Имран сүрөсүнүн 85-ci аятында мындай дейт: "Kullu nefsin zaiqatul maut", ар бир нафс, ар бир жан өлүмдүн даамын тартат, жан берүүдү көрөбүз. "Wa innama tuwaffawna ujurakum", жан бергенден кийин ар бириң сыйлыгыңды так кемтиксиз аласың. Сыйлыгыңды дегенде сенин сыйлыгың же жазаңды. "Yawmal qiyamah", кыямат күнүндө. "Faman zuhziha anin nar", ким кыяматта дозоктон алыстатылса, "wa udkhilal janna", бейишке кирсе, "faqad faz", жеңишке жеткен ошол болот. Жеңишке жеткен ошол болот. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur", бул дүйнөнүн жашоосу маркануу, мактануудан башка эч нерсе эмес. Машинем бар, жумушум бар, башка мактанып өтүп кетесиң. Бая Сады Шераз айткандай, кепенден башка эч нерсе алып кетпейсиң. Бул дүйнө мактануу, маркануу гана. Өлүмдүн даамын тарта турган болсок, жан алуучу периште келген кезде иманың болсун. Бирок иман менен өтүү оңой эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Сен ошо иман жолунда бекем болсоң, Аллах Таала бекем кылат. Азыр кээ-бириң өзүңдү сынап көр да. Кээде жолдон чыгып кетсең, кээде үргүлдөп машинең, биринчи эмнеде ойгоносуң? Эмне деп чочуйсуң? Мен билем, көптөгөн инсандарды кулагым менен угуп, көзүм менен көрдүм. Чочуганда бир уят сөздөр менен чочуйт. Сен эртең менен турганда бисмилла деп турасыңбы? Алхамдулиллахиллази ахяни ба'да матани. Мени кичике өлүккө жөнөткөндөн кийин уйку кичике өлүү. Кайра тирилткен Аллага шүгүр дейсиңби? Кеч жатканыңда бисмика Аллахумма амуту ва ахя. Аллахым, сенин атың менен өлүп жатам, сенин атың менен кайра тирилем дейсиңби? Эртең менен турганда, көзүңдү ачканда, же бирде менен чочуп турганда, Аллах деп ойгоносуңбу? Бисмилла менен ла илаха иллаллах дейсиңби? Же башка ой дейсиңби? Калганын өзүң билесиң не дешиңди. Жан берүүдө ошондой, урматтуу мусулман бир тууган. Бул тилиң бул келмеге үйрөнгөнбү? Эгер сенин бүгүнкү тилиң кээ бир адамдардын сөз байлар, связка слов деп коет го. Бардыгы акарат менен, арам сөздөр менен, чочуса да, башка кылса да. Тили баягы илгери биз кичинекей кезде пластинка болот эле. Коюп койсо бир жери чызылып калса, кайра келип эле ошону айта берет да. Сен тилиң ошого үйрөнүп калган. Урматтуу мусулман бир тууган, сен бир күн ушу тилге өтө муктаж болосуң. Качан? Ошо сен эң муктаж болгон кезиңде тилиң сага кыянат кылып коет. Качан муктаж болосуң? Эң сени муктаж болгон кезиң акча сураганда эмес. Сүйгөнүңө бир өзүңдүн ичиңде сезимди айтууда эмес. Сен тилге эң муктаж болгон кезиң жан берер кезде ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух келиме айта аласыңбы? Тилиң ошол жерде сага кыянат кылып койбосун. Тилиң баягы үйрөнгөн арам сөздү сүйлөбөсүн анын. Тилди ошого үйрөтөлү зикирге, урматтуу мусулман бир тууган. Көп мисалды айтып жүрүм мурдагы сабактарда. Кувейттен дейт бир устазыбыз Египет жака учуп калдык дейт. Бир бизнесмен кыйын келип дипломатын жогоруга койду, бизнес класста отурат.
17-20 minut көтерілгеннен кейін самолет қарқарап Жамберге қиналып қалды дейді, баяғы ауырып қоқыстан. Мен илимді молда қатары қолынан қармап, ла иляха иллалла, ла иляха иллалла, Мұхаммад пайғамбар лаққину маутакум ла иляха иллалла, Жамбергендерге ла иляха иллалланы ескертіп келе дейді. Айтып тұр, айт деп мәжбүр қылбайсың. Айт десең айтпайым деп қойшыма қиналып жатқан адам. Имансыз өтіп кетеді. Ескертіп тұрасың, ла иляха иллалла, Мұхаммад Расул айтып жатсам, қолынан қармай шанта, дипломатымды алып берің деп айтады дейді. Мен қайыр айтам, ла иляха иллалла шанта деп айтады дейді. Ақыры үшіншісі ачуланып, құл ла иляха иллалла. Ла иляха иллалла деген сен дипломатқа емес, кәлімеге мұқтажсың. Мен біліп отам, Қарқараға келіп отады дейді. Жан шығып, алқымға келіп отады дейді. Тұрдымда ачуланған дейді. Дипломатын алып бердім дейді. Шындай бекем қармады. Жан берді дейді. Шантасы да түшіп қалды дейді. Ла иляха иллалла имансыз кетті. Шантаңның пайдасы бар бы? Сенің ал жинаған ақчаң бы? Несі бар екен, аны білбеймін дейді. Құрметті мұсылман бір туғаным, сен тілге ең мұқтаж болған кезіңде, тілің сені саға қиянат қылып қойып olsun. Құрметті мұсылман бір туғаным, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жан берер кезіңде ушуну менен өт дейді. Жан берер кезде келмеме өтүшүн, мо дуаны құлақсырға қылып ағыла, ұнытпағыла, жаттағыла. Я муқаллибал қулуб, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ey жүректерді өзгөртүп, аударып тұрған зат, менің жүрегімді иманда бекем қыл. Allahumma ya Allah'ım ya muqallibal qulub. Ey жүректерді өзгөртүп тұрған зат, жүректерді аударып тұрған зат, менің жүрегімді иманда бекем қылғын деп. Құрметті мұсылман бір туған, хадистің ақырында пайғамбар айтты, жан берер кезіңде өзіңе жақсы көрген нәрсен өзгеге жақсы көріп жан бер деді. Валияти илан нас аллази юхибби ан юта илейх. Ва хуа, бұл қайда? Жашауыңда сенің формулаң болсын. Жашаудағы бір формула, имандылықтың формуласы, өзіңе жақсы көрген нәрсені өзгеге де жақсы көр. Мисал берем, құрметті мұсылман бір туған. Адамдар саға жағымсыз қылған мамилені, сен де адамдарға ошол мамилені қылба. Саға қылған мамиле жағат, ошоны қыл. Мисалы, азыр жумадан шығып, біреудің қызына жаман ниетте қарай тұрған болсаң, қалайсың ба? Қалайсың. Бірақ сенің қызыңды, же біреудің аялыға таза, башқа жаман ниетте қарайсың ба? Ошоны сен аялыңа қарашты қалайсың ба? Анда сен біреудің аялыға қараба. Біреудің қызын азғыруын қалайсың ба? Ертең сенің қызыңды азғырады. Барасындағын өткенде мен бір сабақта айттым, құрметті мұсылман бір туған. Ошо сенің өмір жолдошуң біреудің алпеште өстірген қызы болады, турабы? Аял заты сенден, сенің қолыңнан келбеген мүмкін болбаған нәрсені талап қылбайды. Аял заты сенен талап қылған нәрсе, сен өзіңдің ежеңе, қарындашыңа, қызыңа қандай идеалды бір еркекті қаласаң, аял заты сен ошондай эле бол дейді. Барып көзүнү көгөртүп уруп атасың бы? Ошоны қызыңдын ертең көзүнү көгөрүп келүүсүн каалайсың бы? Аны кылбагын анда. Урматтуу мусулман бир туган. Башка мисал. Эгер сүт сатып атып суу кошсоң, сен дүкөндөн алып келген сүтүңдүн жарымы суу болсо каалайсың бы? Анда сен да бирөөгө сатканыңда бирдемен кошпогун. Тараздан алдаткың келбейби? Сен да бирөөдөн тараздан алдабагын. Метрден алдаткың келбейби? Бирөөдүн метринен алдабагын. Машина базарга чыгып, мотор иштебеген машинеңди алдап сатып атасың. Сен алганда ошо мотору бузулган машина болуп каалайсың бы? Ошондой боло турган болсо, өзүңө каалаган нерсени өзгөгө да жакшы көр. Өзүңө жаман көргөн нерсени башкага да жаман көр. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абrar bi rahmatika ya arhamar rahim.